Девлетеве сынды таныма Украина юқары радасы пласт милли скауты эшкилаты қында қанун қабул етті. Қанунның әвелки метеніні президент веталады, о весиқа тек пласт үшін имтиязлар көзді тұтқанын наразы олмады чүнки. Украинада бұ кебет эшкилят бір дәне дегіл. Энже девлет бұтын скаут әрекетлеріні таны вет девлетве коммуналь хызметлерден имтиязлы файдаланмаға изін бере, амма пара айырып беруіні көзді тұтмай. Це історичний день для усього пласту 100%. Бутюн пласт için bu tarihi bir kun. 100%. Plast tanıldı, buna kuvanamız. Bu sadece scout teşkilatı değil. Bu Ukrayna teşkilatı. Ukrayna müstakilligini yaratmağa yardım etken teşkilat. Para beru vaktinde kanun lehasında şimdilik söz ketmey. Özümüz bunun uğraşacakmız. Şimdi para toplamak için kampanya çalışam. Yani para biz için en mühim değil. Biz devlet ve adamlar bizni tanıganını isteyedik. Сьогодні ми очікуємо в залі. Девлетеве сынды таныма Украина юқары радасы пласт милли скаут эшкилаты ақында канун қабул етті. Канунның әвелки метініні президент веталады. О весиқа тек пласт үшін имтиязлар көзді тұтқанынан разы олмады, чүнки Украинада бұ кебет эшкилят бір дәне дегіл. Devlet бүтін скаут әрекетлеріні таны ве devlet ве коммуналь хызметлерден имтиязлы файдаланмаға изін бере. Ама пара айырып беруіні көзде тұтмай.